Mazmur bagi 1 ayat 1 hingga 6. Pengelantang ti benar. Beberkat me orang ti endak nitiah ke penemu orang ti jahit. Lalu endak nitiah ke teladan orang ke berdosa. Ti endak menggulai dengan orang ti ngelesai ke Allah Ta'ala. Tak gagau hati ke adat Tuhan. Lalu belemati ke adat ia siang malam. Orangnya bakal kayu ti ditanam bertebing sungai. Ti berbuah nintang musim. Lalu daun ia nadai kelak layuk. Ia mujur dalam semua utai ti dikerja ia. Dan orang kejait hendak bakanya. Ia bakal rumput ti rangkai ti dikebu keribut. Nya alai orang kejait dekat dihukum Allah Ta'ala lebuah sidak dihakim. Lalu orang keberdosa dekat diselarak ke hari orang kelurus. Laban Tuhan dekat ngintu orang kelurus. Tang jalan penghidup orang kejait dekat dirusak. Tu penghabis baca.